UMLA kenot Shillong constituency ba Adelbert nongrum hakashipau tarik rempang ula jurip ekajaka banshna Surok Umsohsun-Wahingdoh bat Umsohsun. Uba Adelbert layathu udon jingtmu banshna Surok hakani kadong yakaba ulaya kran bat pensengau shaka Khuborjylla lengba uba prestun tensong menteri rangba senrop bat ki ofisar ka PWD. Hakani ka jinglet jurip la senran lang ki rangba shnong ka Wahingdoh bat Umsohsun ki EE ka PWD SDO bat ki wei ki he sarkar. Kani ke Surok kan sedang najan skul Ram Krishna berkan poisyajan ke community hall Wahingdoh ke balamat pang da ulid ba Friday lingdo MLA barim ka maukar. Uba Adelbert habayakran berkilat patai Khubor ulaong. Kapor kaladai banwanra ekijing kela kat kum kijing dan kam kishnong githau bat kipat ba kajalla. Kani ke Surok kan pensuk shibu ni kipat ba jong kini kishnong hakisnam banwan ulaong. Kuli shibu na step nakaliang ni rangba shnong jong Wahingdoh bubu ranjit marbanyang bat i rangba shnong jong ka Umsohsun ba truel dakar kiblaywan ng sandan ki member jong ka dorban atli markam tam ki official jong ka PWD nakaliang i ba litet i executive engineer bat ki official jong ka PWD iwan biang ni kecaka ban survey ringkat bat kini official ringkat isnong to atli markadi kijing dongkam jong Khubor nanyai penken mau biang bakam dei kijing kwa kadi kijing dongkam ti kumala penken mau I rangba snong ho kini ke involve hai ki por ka professor lawan lembaga smart city kenrei sode banong ba kam dei su ya ka banong ni ta smart city la ong la habong ka smart city mula dengi wan ya ni ngai I panu kijing I to met kijing assignment bar kham tam ka por liur ko bi rangba snong la penken mau kadi kijing sisa kabang ru kumon mali na yo sibon ka jingujo dekat bosnong ji survey na kapor te ko apun mau kundet adon ke jingit ka kam umdei ka tien bat hausinam arjar khat khandai lanam bakala ringkat bat I CE ringkat bat I SDO ki official jong PWD don barsong do atli ngelewan ni kecaka ngelaya na po stretch ban pet ya ke jindong kam jong ni ka jaka ban penkala jaka alternative route di hati por kawan ok jingja jong covid arjar arpo tingi kami osyu ban ya chmat te ko pakin mau ni por ya kinong songsinong jong ka Wahingdoh bat kumju kani ka Surok kawala de si lada shubu ka sarkar lemba minister buron burom I sa prestun tensong lada maihi isyam khia ya ni ka kam da ka jingkut jumut kumang lalik hiru bani kendo hagini ki shibnai badap nglayo ya ka endorsement ila recommend ya kani ka benta ba syaka department bahkan le ka DPR tengai scam hi ka department kan le la ka jong benta nomor kadi ka por ka juk ko baki pai ba borok sodong yong ya sarkar penhe Surok ke sarkar par ko ong to ai Surok idon ki benta ko baki pai ba khia ban ai Surok khia ban compromise kata ka jaka ka jongki ke kani par ka Surok kani ka jaka ka benta ka di hoi ka stream jong ani ka wam khra ka ban le cha wam khra ban joy cha wam khra tinga semua beladi kapor ka bangin dongkam ban penwandur ban thawi policy haju kapor ban perkhat kumno ban strategy seni ka benta ban convert ban penkalan opar syaka motorable road tu bakadi ke jingtawa haju kapor namar kadi ka kumangila community ya kita ki Surok ka bangin yo ka expansion of road kalong ba namar kalan holding tenure system hangni ka pair kamlong ko biskiwi pat ki benta jo pari India baka sarkar kamon ka shimbek ti ka baar pat kalong ba kini ki sub road ki by road ki by lane ki sub lane ladi ka por ka bangin hap perkhat na try na ku memeli dekat bar kisnong dorbar snong dengan saya songker panggunung ya perkhat kanang ba kani kanwan ra ya ta kajing suk kajing lai lui kajing kluy kaya ke yang khamtam ki pai ba klabas class of plan ti kani kadai hot ka big project bat ngundur banong bakanong ka huge solution na benta ka congestion ban hamtam ru ya traffic ka ba ka bottleneck hangte mod pran halom survey hapo nailat hangni populu ti kanlong ka jerap ka bakrao ba lada ka sarkar hamtam lemba I PWD minister I special concentrating but kumju ka special focus hamtam ya kanika jaka ina special attention mo namar bingdon chupa takwi ka alternative road kani kanong ka burom ka bakrao sarkar bat hamtam minister buron burom kanong ka jikir khu kumlong I rangba snong
ba kibri ba song ni ki entire stretch hakapor ke emergency arises mo let's say slayum nani plu yeng nani ki kwe part ki banta tiga nong jikir khu namar kini songu ublai kalau bampat sem la jake ki basmiu hadu manta te bat kawai kumba ka kuma pen kan mau ba kani kan dei kawai ka alternative route ka ba let's say tigi por arja ka khnai la ai tien ban le DPR mereka Shillong ba kawan no ka covid ten rei manta na ka jing ya kedo bi sepastone angit scam ba kan nak yang department ru kan shimi kan ka sinjam sakamat makan penyak cakap perang barang angit scam kan irung ni dia kata ka light of the day tang kindet por angit scam nomor bakade ka por ka jing dawa dia buat kan ni kan jing kerku ka baskat dei nam teknik surrounding ki ka jing khamnya ka jing do kapor ka bakibrio kali school kali cakatari kali charuno ka kam ka jam jong kiru hani ki Shillong agglomeration kan kamtam Shillong city laban mi sikenta arkanta sho kapor kan ko jing do nong mo ti ngangit scam ba kan ka jing thmu ko jongi kan ko basaiso ka job kamtam ko blongi bobu kanum dei nang ta katu ani kan nong kanam ta ki general public bar kamtam ti ban penokam ya kan ka jaka ka banok ka surok na ka banta ka banle chamupat banle chejau banle chamup samulai bar kamta ter kita ini kentian hal yang jonga ngangit scam bagina budian lang buat ngangit bah government hi kamtam i present deputy chief minister beri road Prudi minister in shim kia kini kam ko mangalai keren but in take up ya kini at very first top priority na paling kiwai pat ki surok jong ni ka sorchelo tain kunti hendian kani ka surok kan la sedang la mai phang dai lead mama Friday lingdo beri MLA but minister Chone constituency haki por wallet ki wala dia lingdo ani slap pertai ka kamram jonga kada kamaram jungi ki longdien bingin budien yaki ki babah na ko bentaban pendap ya ta kijing thmu ko bolong kijing syakri ya ki paj ba ki barkani surok kada ka ban mi nang tai na po remlan na chan ram krishna mission school ram krishna mission li shelter kan ya makan po hang ni po Indo jong hakmat jungi ka community hall wa Indo tingang ya pej kumno na ka ki export jong ka pedudi technical person ba kumno ngin permandur na ka banta ka kijing thmu barang scam ko mulai okti lambai chief deputy chief minister in charge of pedudi roads i Preston tensong angit scam ba ko baila endorse na ka banta ban tentu ya department ban le ka dokamat perkere DPR angit scam ni kanong ka jing kanong ya ko bangini i kasing dato so ko ba kanong ka jigerku yang ni ka pateng mata par kunjuk pateng la pateng ini kentin hal yang jong kulis mo